datang, ing mga intulid kanita, asukat dang pamintuan, ding bansa, ing amano ning Ginoo. O Diyos, pagkalugod ng ari ng pamanakan, at inanak ng lalaki ng katabihan mo. Baneng panibalan ito tulingan ing balen mo, at ding palulong memalen mo, tingalang pamangabilan.
Isaac ay anak ni Jacob. Jacob ay anak na lari Huda, ang ponding kapatid ng Huda. Huda ay anak na kang Fares at ay anak na lari Fares at Izara. Itamar yaing ima ra Deti. Fares ay anak ni Yesrom. Yesrom ay anak ni Aram. Aram ay anak ni Aminadab. Aminadab ay anak ni Naason. Naason ay anak ni Salmon. Salmon ay anak ni Iraha. Ay anak ni kang Rahab. Boaz. Boaz ay anak ni kang Ruth. Iobed. Iobed ay anak ni Ihese. At Ihese, ing tata na ning aring David. David ay anak ni Solomon, ketang meging asawa ng Urias. Solomon ay anak ni Jeroboam. Jeroboam ay anak ni Abias. Abias ay anak ni Asa. Asa ay anak ni Josaphat. Josaphat ay anak ni Joram. Joram ay anak ni Osias. Osias ay anak ni Joatam. Joatam ay anak ni Akaz. Akaz ay anak ni Ezekias. Ezekias ay anak ni Manases. Manases ay anak ni Amon. Amon ay anak ni Josias. Josias ay anak ni Jeconias, ang ponding kapatid ng Jeconias. Kanita, may pagyari ing pangadalarang bihag ding Israelita karin Babilonia. Kay bat ning pangadalarang bihag karin Babilonia. Jeconias ay anak ni Salatiel. Salatiel ay anak ni Zorobabel. Zorobabel ay anak ni Abiud. Abiud ay anak ni Eliakim. Eliakim ay anak ni Azor. Azor ay anak ni Zadok. Zadok ay anak ni Yakim. Yakim ay anak ni Eliud. Eliud ay anak ni Eleazar. Eleazar ay anak ni Matan. Matan ay anak ni Jacob. At Jacob, yakin itata ng Jose, asawa ng Maria. Kang Mariaya ibait Jesus, amayayawos Kristo. Ing kabilugan daring dayi, ulinita, 14 dayi, ibat kang Abraham ang kang David. 14 dayi, ibat kang David. Pangdalarang bihag king ding Israelita karin Babilonia. At 14 dayi, ibat king pangadalarang bihag karin Babilonia, angga kang Kristo. Ing maya pabalita ning Ginoo. Loklok tapo at makirandam king Omelia. Maya pa abak po. Maya pahayabak po, Ama. Madalas po potang mag-reunion kaya pong mikakaklase. Lalong-lalo na rin ang akaklase ko pong high school. Medyo ekobalo nung ko-compliment dako o kaya insultuan. Kasi agad nang sasabyan. Lalong-lalo na niyang first timing mag-reunion ketang malambat minang ipamikit ding high school class batch. Ngarang sasabi, making pari ka? Talaga? Pari ka palang ngayon ngara.
ko isip-isipan, pari na ka pala. Itang makanta, sabagay, ko naman nasisi. Munang-muna, lalong-lalo na ret ang akabarkada kong high school, o ala na kay man pipumpuna na meging pari. Ala ko namang meging bapang linup king religious life. Lalong ala kong meging darang migmadre. Nya, ko asisi na magtakala na ating ko palang kakayahang maging pari. Nya, siyempre, nung taladtaran mo lapin naman ding lahi ko, ordinaryo kami mo. Ima ko, man mi graduate, ang puwi tatang ko, ilaman po mi graduate, elementary. Ima ko ang gayang grade 4, itatang ko, linub yung grade 6, so neng ene ayari. Nya, ordinaryo kami mo. Kay ba't itatang ko, what tutumik yabeyak king organisasyon king pisamban, anting miyembro na ning Holy Name Society kanita. Pero ang gaya king utos-utusan da ding officers. Ala na. Nya ekwasisi na magtakala o ba't migpari ko. King kikatang ibanghelyo ngeni nung pansinan nyo ring lahi no po kanong Jesus deni At nung suryanderet ang makakilala ka rin taong misulat talagyo, siguro naman buryan Jesus ing tumahid ya ka rin pero tinahid ya. Ne? Ating mapilan kening sasabyan dang may kamate. Sabagi, palo tayo po. Ing mismong pengakwana ng manibat ya kaya ing maging talapagligtas i David. Alwa mo piniyang diretsong may kamate, pero yang pepapate. Pepapatene, uling isipan na, burining akwa, ingasawa na. Nga naking kagatamong ebanghelyo, i David ay anak ni i Solomon, ketang meging asawa ng Urias. So, nino'y Urias? I Urias, may atong niya karing general ng David. Pero, anyang misan sigurong agat panapon nga naning kwento, kabang magpayangin niya ining David, bay ikit ni ing Mandilo, Bathsheba, asawa ng Urias. O siguro, asilipan kabang atsuyak kanu kenteres, mata siya siguring palasyo, akakit no ring paligid. Pepa dakit ni, o Mandilo nang malyari kanito. Ne? Kanya, uling ating milyari karela. After 1 month, pepabalita ng Bathsheba, ing milam na niya. Ing problema, alayo'y Urias. At wala king battlefield. Anya, ing gewa na paudyan niya i Urias. Painom niya pala, singaning David. Kaya ba't sige, muli ka king asawa mo nga na. Ini namang Urias siguro at niya nga si Sen sa mabulok. Anya pensa, binuli. May kitutudya ka rin gwardya. Kaya ba't nang kagising na, di naretso na yung mintaking battlefield. Ala, nanong gewa ng David. Nga na, sumugod ko ka rin kalaban, yunaye i Urias. Baliktad iya, ing general, yung pepaunan mo, samantalang ring general,
O diyang Ken Munches, may papauna ng general pasuguran biliya king ngarap nga na, baka tamunayang mate. O ito, minunayaping mete. So ita, niya, murderer ya. Pero, what kaya niya may kisuglong Yesus ne? Atin tamo pong apulot, madyari tamo pong bakalan ngining aldoyti. Metong pong ikit ko, ya pinitang terminong pisasabyanda, Redeemer. Nya pensaing terminong ginamit, the Kristo. Kang Mariaya mibait Jesus, amayayahus Kristo. Beri nang sabyan, tutu, mi kasala lareni, pero sinuglong ni Jesus, uling burining alilan ing istorya na ning lahina. Nya pensa laltoya po kini itang aliwang terminong magagamit o sentence sa magagamit ketang original apane kung sasabyan ken daramdaman nyo kanita itang man is the architect of his own future. Ing aliwang sentence makaniniya, the best way to predict the future is to create it. Ulitan ke po. The best way to predict the future is to create it. We are the architect. We are the creator of our future. Anya, wait nung suryan be, Jesus may kisuglong king balamom, mi paintagon mo, ali, pig na sana, ne? He plant it, planado ini makaplano ini, panan mong sakto la pong 14 generations, 3 groups of generations, 14 la, from Abraham to David, from David to Heconias, from Heconias to Jesus Christ. 12 o 14 lang generations din. Ing kabaldungan na kanunini, king ware itang lagyo ng David. Ing equivalent na kanunin retang lagyo ng David, 14 king numbers. Anya, o ita, 14 generations. It is planned. Makaplano ya. So, ing Diyos, yung mismong create king makanining istorya. Makanyan mo naman, buri ng pagawang Jesus kay katamo na itamong mag-create king kay katamong sitwasyon. Lawin nyo mo po, kayo mo po siguro aware, pero kerak lang ding aliwa, la aware, pero in tutuna, dinesisyon mo pinili mi yan O tayo pansinan, yakok man wala kitang impamak kasawa, biglaan. Makata Sister G, naman biglaan impamak kasawa, it is planned. Piplano yan. Aloy tang kabud na kamu waring may bigla na ako mo, talasawa na ako nga na, imposible. Buri na sabihin, ay asawa mo, ka man piglolon, may piglolon, nya uling nakapiglolon, ngayon sisisi ka, makanta, it should be planned. Paplano ya. Adyang kinabukasan daring anak, kayong magaral. At yung kayo ing pamamili. At niya pensa nga, maralas kaya naman sasabyang keke kayo ni. We are a creators of choices, not chances.
itang di pa kay di ko ketang meto nga kante nga na tayo ay pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Buri ng sabyan, taulina. Uli sigurong atinong commitment kanya-kanya. O posibleng ing magkanta atining commitment. Sabi ko, buri mong sabyan, may in love na ka na naman kening aman man mong hindi kayo tinadhana. Itang pamakyasawa mo ketang minuna, sisisyan niya ngayon obat dinesisyon niya? Posible. You can change it nung talagang buriming alilan. It is your choice. It is your choice to change it. Ne? At mo ngayon, may pandemic tamo. At yarining pandemya, at pa yung pandemya, adyang pang sabihan mong mimiral niya pa yung COVID-19. Ngayon, uling mila ko ka obra o kaya may naing business ngeni makadnya na mo nakagawang paralan. It is your choice. Makadnya niyang memili in Diyos denisisyon nini na wato to may kamatay David yung pengakwanan na ng Diyos uling adyang pang mika salaya sinisineman migbalik kalub king nga pong Gino at tutunay man magiging mapaminto king Diyos anya pensa oita sinalagpi Jesus pinlano ne makaplano ing ega na gana anya adyang ing pamanjimba mo paniwalan ko pinlano beyan nga mo siguro na beng maranong kumigising kailangan maranong kumigising siguradong inayos mo yung cellphone mo para mika alarm clock ka. Gisingan na kaning cellphone mo. Nung ala ka mang cellphone, gising ka. Kaya be mong maranon migigising o kaya eman matudtud. Ne? Nya, ito po, we always have the choice. Anya, we are all creatures of choice, not chances. Okay? Anya, ulitan kayo po na sasabihan ko, the best way to predict the future is to create it. Plan it. Make it happen. It is your choice. It is not only your chances. As you are alive, you are still alive, you have so many chances. But it is still your choice. Amen. Panalangin ning Balen. Antimong mga lambat ampon antimong mga lambot ampon mangay ng tao dalapit tala ring kayadwanan tamo arapan ning ipatamong at yubanwa aking pakalulo ampon lugod na buri na katamong mikabos at makabalo king katutuan ngatang makibat Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Gino, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Bambing pastor tamo, tukyan de ing kaburian ng Diyos, at pagdulapan daw, ing ikasaplala, ring ipanibala, king kalingapan daw, lalong-lalo na, ring pakakalulo, ang po nalang akarapat. Manalangin tamo, king Gino. Gino, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Bananti mong netong nga komunidad, kilala tamo, ing kayapan ng netong at netong, pakit pa magmalasakit, karing nakakatagpo tamo, at mangawat, mamatol, ampon manusgaw, karing magkamali.
Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Banding malilili king galan at manamdaman sakit ng pamagdili-dili. Kaligaligan ampun pamanyakwil. Manakit lang kapanayan king pakanulo ampun lugod ng Dios. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Banding masakit, ding malalakwan bali, ampun ding magkakasakit, mipasik na ng lalog, at ni patatagan lo, king balure, ing kaluguran lo ng Diyos. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Banding niya mo nagi, ni patawaran lo, karing kasalanan do, at ni painawan na lo, king kapayapan ng banwa, manggaman, king alamanggo. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. O Diyos, Ginumi, saupan mo kaming mibukluran, lalong-lalo na karing pamamili mi, karing maging kabilyan mi king biye. Antimong metong mong pamilya, abayan at antabayanan mo kami karing kekeng pinili, lalam ning pangay pamo. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pulpul tambakan niya, bundok-bundukan patagan na, at isablang tawa kita, hindi kaya ni Ginoo. Anang pulpul tambakan niya, bundok-bundukan patagan na, at isablang tawa kita, hindi kaya ni Ginoo. Insiwala kukulisak na, isadya'y nalaning Ginoo, ituloy niyu'y dalanana, tatagyain ke katabang Diyos. Walang ng pangagyan, ang batanya, at isang taon-taon, pagkaya ni Ginoo, pagding sa banla, mamanakit na na, imaklak makaramdam na na, igniletiterak kita na. Walang ang panganyan, ang numbat at niya, at iksang lang daw ang indan, parikaya ni Ginoo, parang kulting ang bagala. Sa mundo, ikulis ang pamanyaws ko, tumula ka o Jerusalem, kamalangin ginungkit ang Diyos. Walang ang pamanyaw, ang batalya, ang iksang lang daw ang kindahan, parikaya ni Ginoo, walang kulting sa kanila. Isadya'y nalaning Ginoo, ituloy niyu'y dalanana, tatagyain ke katabang Diyos. Walang ang palagyan,
laban mapupusna, ding bulag mamalakit na la, ding maplak makaramdam na la, ding pilit eterang pintura. Walang ang batang niya, ating sanang daw aking daan, pagkayagay na, walang kaldig sa kalaw, aking na, ating sanang daw aking Bukyat kahimada sa mundo, ikulis ang pamanyaws mo, tumula ka o Jerusalem, pangalaning inungkit ang Diyos. Walang ang pagkanyang ng bakanya, ating sanang tao aking daan, pagkayagay ilaw, walang paldig sa galaw, aking na, ating sanang tao aking daan, Insiwala kukulisak na, isadyay ngalaning Ginoo, inulidyuing dalanana, tatangyaing hekatang Diyos. Walang ang pangangatang bakan niya, ating sanang tao aking daan, pagkayagay ilaw, walang paldig sa galaw, ating na, ating sanang tao aking daan, Ding katamong daon, deting tinapi at alak matampang tanggapano ning Diyos ipang mayupay ang tuto. Tanggapan na saning Ginoo tindaon karinggamat mo. Ki kapuri at ikaligay ning kayang lagyo, king kaya katamo ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, pabanalan mula reting yayampang ning banala balayan mo, at ipagkalob mo sana ing pangaintuliran ming masese king tinape ning banwa, king kapamilatan dareting banala misteryo, umemi ng pagmasusyan king kapanyamban keka. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumantabe yak kayo, At kaya kan tinurin, itasyularing pusuyo, makatasno keng Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulin. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabus sing purian ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin man, kapilan man oy pa Diyos sa malugod ampon maganaka. Ampat ing saslag ning ligaya na, pepakilala na ing sarili na karing mataring kaisipan mi, king kapamilatan ning misteryo ning amanong mi katawan tao. Ban mayagyag kaming lugod, karing bage mayayakit, king kapamilatan ng Kristong kikilalanan ming Diyos, angeni at atangalanda na ring tao. Ulinita, kambering sablang koro, ringangel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuknang, ngamingan pupuri. Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth.
sikapin ning banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, uli nito, ipani ka pumi, itugtog mi ing espiritu mo, kareting ay mi, antimong titipang ambon, ban pabanala at parake kami, gawa na lang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. At atandanan mi po, kanitang benging mi panganyayaya at bayo na kusang loob tinaon ing bienaking pamayla sa ampon kamatayana, kinwani ing tinapi, pepasalamatan na ka at pinuri, dinwang neti karing piraso ne ing tinapi at dinwang neti karing disipulo ng ngana. Kuanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko, mi daon para ke kayo. Ginoo ko, Makanyan mo naman, kay bat ning apunan, kinwaning kalis. Pasibayo, pepasalamatan na ka at pinuri, dinwang neti karing disipulo ng ngana. Kuanan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo, ampon alang anggang tipan. Ami bubo, para ke kayo, ampon karing sablang tao, ban kanita, ipatawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanak. daya ng Kristo. Diyos mo kami. Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. Cristo medecam, Cristo sinuplicam bebe, Cristo datang kang pasibayu, ikaw akasani panahon. Cristo medecam, Cristo sinuplicam bebe, Ini ang ining gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, darawon niya keka iting tinapi ning bie ampon ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ampon sumuyo keka. Ikamingan sanang mi sulu-sulu king katawan ampon daya ng Kristo, tipuna na kaming anting ampon diakono at ding sablang susuyo king banalakapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming at king edad ding ke kaming lola, apo, pag nasan milang pangadi king kadwang aldo ning ke kaming pamagmisa de Aguinaldo. Abayan mo sana ang tabayanan, ban manatili lang malusog, matibe kapanaligan, ban makabang panahon milapang asuywan, king ke kaming bie ketiking yato. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepay now, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, lalong-lalo na ret ang kekeng apo at ingkong
minuna mo ng inagkat king siping mo. Idala mo lo at ding sablang meya mo na biye king pakalulo mo keta mong masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kambe ning Nuana Birhen Maria, indo ning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring Nuana Apostol, kambe ng San Luis Gonzaga, akikeng patulunan, at kambe ring sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka, king keka bandaring panahon, apuryan ang pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatana kambena ampon kayo kagum ning Espiritu Santo sablang parangalampon ligaya keka o Diyos ipang lubos mayupaya manggaman king alang angga. Nga nakanunitang kanta, sinabi ko nandin, pinagtagpo, ngunit di tinadhana. Matwala ko po king tadhana, ako po ali. Kasi we are all created to choose because we are the creator of our future. Nung eko pa satisfied king kasalukuyan yung kabilian, create another, change it. Nya, nung etayag yu, ing minunang migtagumpe i Jesus, mig-create kaligtasan kay katamo, pasawag ta kayo, kapamilataning panalangin, at iruna kay katamo. Ikabos mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalawing kapayapan king panahon mi,
Banking kasopaning pakalulumo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagkunan king sablang kaligaligan, kabang panayan ampon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, i Hesu Kristo. O Diyos ay pami, ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. E mula sana babalik ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo ing kasalpantayanan, ning banala kapulungan mo. Pamayapan ampon pisan metungan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibye ampon magari, manggaman king alang angga, Amen. ing kapayapaning Ginu, mantabe sana, kapilan man ke kayo. At kay kang tinurin. Iyang pangtaya ing waganing kapayapan, king metong at metong. Cordero ng Diyos na nangalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos aming lalako, kasalanan ingatu. Pagkaluluan mo kami, Agnus Dei Victoris, Egata mundi donado dispacem. Ing may miling makitahit king tao, pistamat king kabilyan tamong makasalanan, e taman karapat dapat. Inya pinili ng maging pamangantaya, banso pa nakatamong maging matatag, karing kekatang desisyon king bie. Mapalat tamong ngening tatanggap king pamanganababiyena. Ginu, e kumatampang tanggap keka, dapat yagkas me ingamano mo, kumayap nako. Dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bagi, at pagnasan ko, tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening penandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. E mo sana ipaintulot, kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Dakal pong salamat karing mig-offer King Aldoyti at siguro ring aliwa nga ko pinapon akalingwanda na naman da magdalala dapat ipagkalubda isaup da karing kekatang pakakalulong ka parokya. Pwede tapong dagdagan bukas maliban king pampagising kape, creamer, mayumo o 3-in-1 tsa, maliban po ka rin pwede tayong idagdag itang ngining Aldoyti in condiments. Bukas po mas masanting siguro nung idagdag tala po ring canned goods nga kung mamuisit na bengi ka rin pipagmisan ko tanong gawan tayo kayang special bagya ing canned goods sa ibiyatamo karing kadulo ne diyan itamong menibat king senar ne okay ne siguro ito ne at diyan itang corned beef na ning SNR okay so nung apamatulan talaketang makanita mas masanting po ne at sana po pisopan-sopan tala pong papasayan o binansaya ding kekatang magkasakit king kekatang parokya. At bukas po pakitayran nyo po ring kekatamo pong tatang. Tatang pong ela pa po senior citizen. Ding adwang-adwang ngini ilapin po ring senior citizen napon ding kekatang lolo ngini po ring kekatang lola. Bukas ding kekatang tatang. Ding aktibong padre de pamilya ang magsikap magpunyagi para king masantingdang kabilyan ding karelang pamilya. At mag-request ko sana ka rin choir itang kekatamong communion song kasi Advent first part kita itang kantang ito niya saing-sing niya ne itang kanta nung pakinting dyan may sasaing-sing niya talagang agkatan ming datang Maranata o ning king second part na ning pagmasusyan taking Advent di natang ne yapin ning simbambengi kanya mas masanting sana nung retanang halimbawa itang Emmanuel ito itang mas masanting lapin na rete ilapin na rin kay katang topic niya ni okay so nung pwede ilan ng pampagana tamo po kay katang simbang bengi o misa de aguinaldo talakad tana po manalangin tamo. O Diyos ay panglubos mayupaya, king pamananggap ampon pangasesemi kaniting banalakalam, masapsap ming pagnasaning pakalukwan na kaming lugod ning espiritu mo. Banking pandalang ng Kristong anak mo, das na kaming antimong sulong milalablaw. Iti adwan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabeyak ke kayo at kekantimuri. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu ing ipa ating anak at ing Espiritu Santo. Ing misa mayari ne, sana nung etay pa umpisan tani, ing i-create taya, ing kekatang future. Salamat King Diyos.
siyempre ang aking kunalang, anong susulong, ukurap na kinasa, erika at putong, itinda na tindala, ipasko sa inyo kanyaman. Asisin ang begi, aking naman, di achi at toyo, magirigalak na, ame-ame lago, iyong sisimba, panayaking mengapo sa datang. Muling Paskong Luisenyo, e mga lingwang masalamat king Ginoo, tingka na kantala, mapikalut na, mapakitunes na tingkalasan. As naging kasayuan, as kung panilayan, itataguyang paulan, ipuwang sa kawan, itaman pawagan, susuyong ingin patawang pakawan. O Luis Señor, sikayang tawanan, inginong ibahin, hindi tulabakan, tumundag at tumero, tabuhan king tuna, ewan metros at tiyubos at tamungan. Yaing Pasko Luisenyo, ibang alingwang pasalamat king Ginoo, tingka nagagkalang mapingkaloob na, mapakituneas naging palasan. Yaing Pasko Luisenyo, ibang alingwang pasalamat king Ginoo, tingka nagagkalang mapingkaloob Luisenyo. Pagpupon ng pananasimbahan,